clear tu le ngai thatu zong te chibai le vekule November ni li sang ni somni panga ania tu chuma po hian Khawvel buaina chanchin thar lang sar zualte kan ngai thau le do nani Afghanistan marlama nimin jing khan magnitude 6.3 na in lireng hinga Chetdan athena mi somni an thia hliam zathum chuang anom in tam tak asoi chebok lirngin na hi Afghanistan a khopui lian jinga pakhat Solga district a Mazari Sharif khobula ni in anram huna jingdar khatvela anginga ni Mazari Sharif a hian mi nuai nga velan chenga lirang hin hu hian mi tam tak chu ina omngam lovin kotlera an chuaka ni official te chuan chianna thlennom huna chan chuan na tho nga la ni ti soin thizat po hi an lapun ari nom thuan soi thi te hi in chimina delte an ni thuan tar lang bok lirngin ina soi chiat jinga hian mos ming thang tak kumzavi som panga hun laya sak blue mos po atela hemun hi islam sakho shoi tu sia imam thanom nani sakhon poimo manna ta na an man thin ni in kumtinin mi tam takin an tlo thina ni kumsang ni somni pakhata Taliban ten thunei nan chan nuwa Afghanistan hian chian na lian tham tak voi thum an tuar to ani August la khan magnitude 6.0 na in lira longhing to boka mi sang khat chuang an thiani kumsang ni somni le pathum khan Iran ramri bul herat khothang lama le sang ni somni pahnia khochak lama Nangarhar province a lirnging wangin mi zatel an thi baka chena in sang chuang a chebokani US President Donald Trump Nigeria rama Christian te ti du da na le thana thlenga atulang in sipai te mala tura rom han na siam tura Pentagon a sia tir chungchang chu Nigeria chuan changin sipai chakna mangin anram a beipui an thlak thengol lo ti asoi Nigeria President Bola Tinubu thupuang tu Daniel Wala chuan Trump chuan report diklo mangin anram chu avau ti soin adu dananga anram omtir tura norlin man atum dan zo kani atiani President Trump ka Senate Foreign Relations Committee member US Senator Ted Cruz point Nigeria rama Christian de beya tha anni thuya soibok wala chuan Trump le Cruz te chu report diklo le hlui to lutuk an ringani ti in anrama sakho bil be nang chi a thlenglo ti asoya sovereign state an nia shoi tu pani te soyanga anram laka sipai te be pui thak tir ngot theipo anilo ti na soibok Christian Association of Nigeria shoi tu hlui Joseph Hayap point anrama Christian te be na athleng nia soi chu adiklo ti asoi ve boka hemirual hian tual chung buaina thlengreng awanga nunna chan anom fo ti top tura sarkari na saso ka ma alak ero atul ti asoi Nigeria rama hian kumtam tak tual chung buaina athleng toa buaina hi Christian le Muslim te ponan tuar vekani Boko Haram firfiak pol che tlatna anram marlama buaina hi anasa zualani Indonesia Bali province thunei tu te chuan Chinese developer China Kaisi Group in Kelingking Beach bul tlang panga dar thalang manga leaf asiam chu ati top tir tlang panga leaf siam hi beach lo tu te tan ol samzo ka an kal thena tura duana nia ma se he hian tlang moina ati mel hem theidona ngain thunei tu te chuan an na tho mek chuan ti top tir ani ki a kala tlang atanga tui pui kam then thlak nan hian minit somli panga tanga somrukvel hun mananga ya a cholama chuan dar kar ni don te an mangthung glass leaf siam tu te hian thunei tu te lama tangin leaf siam tura phalna kim changpo an nei lo ti hriat chua an ni bok he tlang hi T-Rex leaf te ania tual chungmi te chuan leaf siam hi an du lo hlea social media lama pop soi sel na atam hle ani tual chungmi te chuan leaf siam lavin tlang atanga pan thlak na kong chu siam thazok tura an du thuan soi Kelingking bit si khwal jin ten an tlo na sa hlea ma se azima wang le ti phone na tak a thlen thina wangin tui che ne ro phal ani lova heti chung hian mi tam tak chu an cheng lui fo thawani Hamas chuan pathian ni zan khan Red Cross kaltlangin Israel mi bathum ruang chu Israel sipai te hne na an hlan lia ruang pathum te hi Israel a enfia turin lak nga lan nia nimin jing khan forensic test nei hnuwa Israel sipai pathum Colonel Asaf Hamami Captain Omar Neutra le Staff Sergeant Oz Daniel Teruang an ni ti fin fiani Gaza sipain ka hayan puan na hnuaya Hamasian Israel mi an man thito Teruang chu Israel hena hlan vek tura ti ani ruang hlan turi somni le pariat anoma pathian nia an hlan tenen hian mi pariat ruang hlan lo an lani
Israel hen Gaza stripa in do na thlen nuwa Palestinian mi an tha ruang zathum somruk chu Hamas hena a hlan ve to bok Israel chuan ruang an kolte hlan kir du lova Hamas a purenga heti la hian Hamas chuan in do na wanga Gaza stripa chiat na sat to awangin ruang zon mu hi har sa ni na soi ve thung in ka hai tho khatna kalpui me kania a tho ni na kalpui chun zom tura in biak nai ro nei alani lowani Donald Trump le Khawvel Donald Trump chuan truth social a post siamin Nigeria chu anrama Christian te ti hlum na le ti du da na thleng ati top lo chuan US in atan puina zong ati top tur thule atul chuan sipai chakna po ahman tur thua soi Islam mifirfia Christian ti hluma ti du da tu te chu noi bo veka avau Trump chuan Department of War hena thu pe in mala tura ati thua soi bok kan che ani chuan arang le anga ara phlak le ang Nigeria sarkar achet vat atha ang atiani Secretary of War piti hexet point apu thu post chu aron chang vatin ole kapu Christian poisoi lo te ti hlum hi Nigeria le mun dang zonga po tuna alato atun la atop turani Department of War chu taka cheturin kanin buat sai mek Nigerian sarkarin Christian te ahum him lo chuan heng Muslim ru kol misual te hi kan da bo vekang aron ti ve bok tun hai de lokhan US Senator Ted Cruz chuan Nigeria chu sa kho zelen na dan palzu ta puang turin US Congress a lo nor to a Trump point Nigeria hian Christian te chu an mang mai hlawm khopa ti hlum an ni thule Muslim kulmuk te chu amo phurtu ber an ni thu alo sei to bok kumsang ni somnia khan US chuan Nigeria chu sa kho zelen na palzu ta lo puang to a kumsang ni somni pathuma hei hi le ane tuna Trump chuan avaule ta me kani Nigeria President Bola Ahmed Tinubu chuan he pu na hi apha ve na sa hle Nigeria chu in za ton na le in tluklan na ram ni ina soi ve tlat Nigeria hian mishing maktadoi zani somni vel zet omin Christian le Muslim anin zat thua kani Muslim kulmuk helpol Boko Haram te chuan kum tam tak chungin Christian tam tak an lo ti hlum to tuna po hei hian la sim lawani Nigeria marlama hian Muslim tamin chimlama hian Christian an tam thunga anram mar chaka phei chuan Boko Haram ho jihad awangin kumsom panga chungin Christian singli bor velin an nun na an chan to mi maktadoi ni vel chuan anom na hun an son pha hial Nigeria ba ka hian Africa ramdang Somalia Libya Eritrea le Sudan te chu Christian te ta na ram hlawm ber te an ni Africa pona North Korea Pakistan Afghanistan Iran le Yemen te hi a hlawm zual an ni leang hengrama te hian Christian te chuan som na satakan tur me kani ramdang Christian te ta na hlawm alawm nuala a hlawm zual kan han soyani tun haya ji le Trump in mu tuma an thu chuak te chu kan sheveka soinon loila masi an meeting thu chuak Trump soidan le China lam soidan inang lo atam fu thung Chinese Defense Minister Admiral Dong Chun le US Secretary of War te chu Malaysia lo tling taka anin biak thu hexet chuan a soya hexet chuan pudong chuna hian remna le muan na ba ka in lai china tha apoi mo takzet thu apom atia Dong Chun nen US le China sipai te in biak po na din an rem ti thu a soibok hei hian South China Sea vela te po remna le muan na aom tir arin thu a soya atoi zongin athu chuan tho dun an rem tia anin rem kan ti theyang pudonga chuan US chu Taiwan chungchanga thu soi le thil tia phim khur hle se atia Taiwan zelen na chu US in pom lo se du bok hexet chuan Taiwan chungchanga US ngai dan te a soi ba ka South China Sea vela China Chetdan in US om ati nom lo thu te a soi boka Trump chuan China hian Taiwan arun vai chuan a so khok tur chu Xi Jinping hian a sia kan meeting a khan Taiwan chungchang hi a soi lang lo a chan chu Taiwan a be chuan enge a chunga thleng don a hresani China chuan ka president chung chu Taiwan be lo turin a in tiam atiani media ten an zo chian deuh chuan ka thuruk ka puang don lo ati le keu Trump chuan a Trump khatna po khan China chuan ama wangin Taiwan ati boi ngam lo ni na soi jile Putin chuan pani hian to an thir ve le a an fing ma ti mai chian ni lo hroi tu chak le thil ti mai lo mi an ni atiani Trump le nuclear ral thuam Trump chuan US in nuclear test at sun zom atul thu le Pakistan China Russia le North Korea te chun aru kin nuclear an test reng thu le
Khawvelin Asia lo mai thua soi US chuan Khawvel voiza somnga ti chenon thei khop nuclear ral thumakol thule US nuclear test chu China le Russia te khosa zia wangin a tul thua soi bok China chuan Trump pu na hi dot ani thuaran soi ngal vat boka aram dang te nuclear test hirin kan nuclear ral thua marang ranga test ve ngal turin thupe ka chua US hian Khawvela nuclear ral thuam kan nga bera Russia in min dot ma se kumnga chungin min tluk thuak thei tlat atiani Khawvela ral thuam research organization rin tlak CSIS Sibri le ral thuam zir chiang tu dang te chuan Russia hi nuclear ral thuam nga bera an da veka US hi pahni na ani zel Russia nuclear ral thuam nei za dik tak an lo shibik te po anima na le ates na mun kan neya kan puang thuayang atia Taman order apek nu hian kumni thumtal chu in buat seina hun an mamo arinom kumsang ni som Pastoria University of Arizona mithiam Kate Mayer zirchiana chuan tunma US nuclear test song te wang khan American mi noi rukle sin kwa vel chu nunna chan le sel lo na sang nei anom pha thu tar lanani US dan siam tu te chuan US in nuclear test lo chuan nuclear lama a hniam pha ang ti an ring fur na chungin scientist te ro chuan tun lai thiam na mangin nuclear bomb te hi ti puak kherlovin NFLE hum hima thazokin an ring ve thunga kumsabi somni le pakhat na nuclear test som chun chu North Korea ani han soibel hekila nuclear bomb hi chini oma pakhat na chuan atom lai mu ke phela tanga chakna tha lo chuak mangchi fission bomb ani fission bomb hi atom bomb antibok apani na chuan atom lai mu in bel bomb atanga chakna in siam mangchi fusion bomb ani ve thunga fusion bomb hi fission bomb a in siam hau tak zoka a thokna fe zok bok atom te tak te hydrogen atom lai mu tam tak chu in bel bomb tir ani china hydrogen nucleus tam tak in bel bomb tir nan hian achunga kan soi fission khi manani chu wangin ani na taka chuan he fission le fusion in pola bomb siam ani ber zok chu hydrogen man ani awang hian hydrogen bomb emo H bomb antiboka fission reaction awanga lumna na stak in siam chu atipuak tua man ani awangin thermonuclear bomb antibok thin thermo chu lumna ti na ni mai ni November ninga khia tumni na Donald Trump US president a thlantlin atanga akum khanna chi aniang voin November ni hian New York mayor thlanna an nei dona Virginia le New Jersey te point governor le legislative election an nei don bok hetila hian Trump thlop tu an tlaniam zela approval rating poza som pariat bor velani achunga kan so in thlan result te khi American mi puin Trump an hu dan lan na pakhat aniang Democrats ho phei chuan mini referendum mi pui ngai dan lak na te na wan ti hial New York mayor atan hian Indian film siam tular Mirana irle Ugandan mithiam mamut mamdani te papa Democrat Joran mamdani le Republican atangin Andrew Cuomo te chu anin king berdo nani Joran hi tunari chuan besium zo kan mek New Jersey le Virginia te po Democrat chavin ma an la shwai meka Trump chuan New York in India thisen kai Joran an thlantlin chuan sarkar puina ti top te asoi remek bokani hengin thlanat hi Trump du le du lo tu te in beina ani mela Virginia le New Jersey te hian pemlut dananga om man anom tewal soyania Trama Paul te chuan misual le dan lova om chau an hui khom ni in an soi thung hei hian Trump laka lungoi lo pemlut vote nei si tam tak vote a thlak tir thei mai ome Trump hian kumin mei thla a India le Pakistan in dona ti top tu bera a in chal zui zel boka India le Pakistan te khan nuclear war an nei man hle maya Pakistan PM chuan ke hi in ral loilang chuan poi soi lo mi mak ta doi tam takin nun na an chanarin thua soi atia kha in dona kha kan la sheveka nuclear an man teule teulo po kan sheveko me South Korea atlo chum khan Trump chuan India le Pakistan te chu tarif sani somnga % la ka avau thule ni ni nuwa anin rem hal thua soi to boka Trump hian voi tam tak hein do na hi ati to pani thua soi ta ni Trump hian India in Kashmir Pakistan boina ramdang in rol adu lo burti aselo nge aserenga ati lui ti po siat har hle atum ni na Trump president nuwa India chul chuak ten mu sin le endong an tuar na sajwal mek Biden president lai ni kumok tabar thleng khan Indian mi te an vauna zariat somriat pali le online troll singli le sangruk record ania
Trump thlan thlin ani nuwa hei hi pung hluai online troll ringot po thamasa thleng khan singrial le sangrial record to ni in vauna apung na sa a India mi ti hlum po anom nual to ani online racist post po apung hle American tam tak chuan kan hna min chu sakti chu an chuan lamani tu hnaya India le US trade deal nei theilo vel le an boruak thalo wangte po ani pakhat boka ngai the ani Indian mai ni lovin Asian dangte point musit na le huat na an tur na sa zual meka Indian le Asian ten musit na an tur zual na chan hi Trump immigration policy wang ani pakhat ngei mai achan bulbera Trump pu ero affair lowang racism le namdang huat na hi US a bo tak tak ngai lova Trump hian ati zual kai ani zo Trump hi remna siam tu ro puya kan pom nge US hlok na tur chau ngai tu alem changa remna siama kan ngai le Khawvel tiral muang zual tu nge ani indona Khawvel hnuk lut mek tu zona atam thein in hel fe thei vek ani nge yang heng hi chu kan mi mal ngai dan theu niro se B2 split steel bomber thuruk shalruk thu kumin jun tha operation midnight hammer tia US in Iran nuclear ral thuam siam na chu basar bunker bomb shol zetin a bom chiam kha kan la shebe kang kha bom lian tru tak phura thak tu US steel bomber thlona B2 split thuruk poimo shal ani thu kan soido nani aming chu nosir serial chi gowadia ni in Mumbai India kumsang khazakwa somli le palia pianga anaw panlaya tangin mi bright chung chuang tak ni in kumsom panga vel ani chuan PhD degree nei tlukjetin athiamin thil a hreto ani kumsang khazakwa somruk le pathuma US lama thlona lam engineering zir turin aliam thavea mitam takti danangin azirna azo hnuwa US a hna thokin omzui kumsang khazakwa somruk le pakwa US khwale tui ani chobok akum le loka chuan thlona siam tu company lian khati laya Northrop Corporation tuna Northrop Grumman lonita hian athok tanani US in B2 split steel bomber thlona an siam na project kha akod nema blueberry milkshake anti he project a hian gowadia hi thiamema wangin chief designer ani phahial Northrop Grumman hian B2 siam na contract hi kumsang khazakwa somrial le pakhata muin subcontractor Boeing Raytheon khati lai khan Huggies aircraft ti alani General Electric Vought aircraft le adang tenen thokhowin B2 bomber kha an buai puyani gowadia kha he thlona ti thlok tu force siam chuak tu ber design tu ber ani B2 split kha melma te infrared sensor emo heat seeking missile aman theilo nan infrared signature suppression system le technology sang manga thuamani infrared hi radiation hlawom lo chi chikhat ni in alan chuadan ber chu lumna angin ani thileng kim deuh tho hian infrared hi an pechuak machine ta taksa tangpon he radiation hi chuak bok COVID-19 silen laya kan taksa satzong te nana kan man chin taksa dekmi lova kan taksa bula da kan taksa temperature ria theina khol khan kan taksa tanga infrared radiation lo chuak chu alo se theani infrared radiation ni phung ria thiamna hi ral thuam siam nan an mangna sa hle entirnan heat seeking missile chuan melma te thlona drone infrared radiation apek chua chu manin aum zui ngat mai ani gowadia design wang hian B2 hi melma te IR sensor mai ni lo an radar tan po man har sat pha ta ni ama ngei pon B2 design a geometry hi akakut chua kani atingam ngat ain rol thu hle tia chiang summa mo na le ngai dan inang lo wangin kumsang khazakwa somrial le paruk alo nia gowadia chuan vandui thak takin thisen nan na chikhat aveita thlat mai lo theilowin atui chil ahna chu achol san lo ngai ta ahnua USA New Mexico state a defense lam kai noi company adina US sarkar nen contract nein ral thuam le defense lam kai noi thildang kumsom chungvel aboi puizui US sarkar point gowadia churing tokin US sipai le defense thuruk te po adu duin aenin amu theiani kumsang khazakwa sumko le pasaria US sarkar nen contract chungchanga anin ti thiam lo tatlat maile gowadia le US sarkar chuan an tho dun na anti top ta dai mai
US sarkar hian a phatsan a ngain gowadia hian alan na hle mai Hawaii state a Maui thliar kara dollar maktadoi thum point pangaman in ro puitak da khamin loan ala thlatin dollar sing khale sa ngai na rule box si arul thailo chuan a in chu beng lamin an chu sang mai don ti la hailo aril ru a ha kher mai a thiam le tui zong na a tho thei tak si lawa chuan a hlau ru ka ngein sumhar sanna namen lovin atak buak zui veta kongdanga sumlak lu tum buai lovin a thiam na mangeya asum har sana chu sut kian atum tata ti chuan a email address hinglema ketcha monkey ti tele fly monkey king ti te mangin China sarkar thunei tu tenen anin be pop chhota kumsang ni pathum sang ni pali chung khan China voi rukvel azinin senjen le chengdu te po atlo zinga hian tel poisa mo na wangle US sarkar laka aril ru natema wangchuan poisa lo tumin Chinese so mesala steel exhaust nozzle designer athiamna abatho du ta hial mai ani chu exhaust nozzle hi mesal monglama omni in mesal tanga gas salutuk lo chuak chu force a lo chantir tu ani mesala thlo theina chan bul pui ani helai pat bor hi melma te radar le IR sensor 10 anman theilo turin Chinese ho chu ava design sakani chu heiba ka hian B2 sprit bomberin ahman thiam na thuruk US in ramdang te siat ve ahlau chu Chinese so alova zirtir bokani China mai ba ka Germany Israel le Switzerland a mi mal tu temo tetan en thatu alo ni reng ti riat chuani he ho ne na hian US defense thuruk poimo tam tak alo salman ani ti FBI in an fin fi ani gowadia hian Australian Defense Company Entech Australia apo shareholder le co director ni na alo nei bok ti siat ani le zelbok China le Germany Israel le Switzerland a mimal tu emo apuya wanga asum hlo te chu Swiss bank account na alo deposit thin ti siat chu ani bok Chinese so apui mana hian dollar noi khale sing khatvel bor adonga siat ania asum har sana zual pui po ati ziom man viau Federal Bureau of Investigation FBI te chuan kumsang ni palia tangin an ring hlel chana uluk takin an chui ta ni bungrua engengemo voi tam tak in thon te poisa tam tham tak transfer fo wang te chuan FBI in an ring hlelani October ni som pathum sang ni le panga gowadia in ro pui Maui thler kar Hawaii ami chu FBI agent som panga jet te chuan an dap thut mai le document thanem tak an muwa blueprint te pen drive te Chinese so nen email anin thonna zong tele thil dang neu fin fiana an mu chuak ta cheu maya FBI ten document le thil dang an man te hi avain kezi chani somruk chuanga rit ani hem mai fin fiana atame ma wangin October ni somni pani sang ni panga chuan ain puang zui ta ni China mishal siamna konga alo tan puile US military thuruk Chinese so alo vasil chu US phatsan na ani thu te chu apom veta October ni somni panga sang ni le panga anman tange nge ani kum sang ni soma thu nei tu te chuan B2 design dan thuruk te Chinese so alo vasil wang le mishal te avasiam puya wang chuan kum som thum pahni chung lungin tang turin an semta Florence danin Colorado state da ani kumina ariselna athallo chho zela wangin zel tang mekdam lo te da na Springfield Missouri state Medical Center for Federal Prisoner Ason ani zuitani China in B2 technology manga siam chua ani angim le China rama Xinjiang Uyghur Autonomous Region Malantes facility a kumin mei tha khan B2 bomber thlonang tak mai chu satellite thlak manga mu ani gowadia thiam na manga siam ni in mitam takin an ring za fin fianai ro silo US Defense Ministry chuan he Chinese thlona hi kumsang ni somthum vela bak ataka man turin an pe man arinom lo thu an soi ve bok expert then khat chuan Chinese ho high altitude long endurance steel drone project kal tanga siam chu mai thei thu an soi ani China hian H20 program kalpui ti kumsang ni som paruka siatani satellite thalaka an mu po hi
B2 Spirit an pui dewa siam H20 an thei mai ngem ti zona au mek he thlona design hi B2 nen ai nan ema wangin gowadia wang ani pakhat thei mai ngem ti ngai tua lo thei ani lo US in B2 Spirit le B21 Raider asiam chanlet na ninge ya ngai ani China le US in erle in Elzia country Chinese so hian gowadia thiam na sang tak lo chor hian an ral thuamte US ral thuam laka him thei turin an lo duang nual thei mai ngem ti thlengin expert tam tak chuan an lo ngai tu man thil om lo ani san om lo ve US thil siamanga piang nei ve tum le du China hian US technology tam tak hi chu alo thiam ve ngei chuan arinom azat le engang chia thu kin nge tiero hriat har sa hle gowadia fapa Aston gowadia chuan apa chuan US phatsan jongin engma ati arin lo thu le thu nei tu te pon an thutluk na ti dang lama apa chu in lama inen kol tura ho an phal sak arin thua soi ko ta apil te po a thelu to a thelu le zel po alatum ma se gowadia thil ti hi a case asane ma wangin dam lo ma se zel le dam do in nikop bang ala zu zel ri arinom jok mani godia hi phatsan tu tenom hanti mai ol takani rwalin andin mun ngai tu pui khan alai no tum hle ani kan suma mona wang hian dan phal lo kan ti pha fo ani hi China Iran emo North Korea ral thuam thuruk lo hral ru ni ta se zel tang turpo omlowati hlum ani nge yang Indian Brahmos aya thlok chak tur wani Michelle boipui Pakistan in US Michelle leidon British India hun lai October ni riat sang khajakwa somthum le pania khan India rama Royal Indian Air Force din ania kumin hi kumsom ko le pathum na chiani heni hi Indian Air Force de ya man zuania kumsang khajakwa somnga Royal ti chu pain Indian Air Force alo piang April ni khasang khajakwa somnga le palia khan Indian zinga IAF ho tu ber khatilaya commander in chief an ti chu Air Marshal Subroto Mukherjee khani anathoro pui tak taka wangin Subroto hi father of Indian Air Force te inan ko hial kumsang khajakwa somnga le panga IAF ho tu ber chu Chief of the Air Staff tia thak ni in tuna Indian CAS chu Air Chief Marshal Amarpreet Singh ani nikum September atangin he na hi thokchana kumthum cha mani tunlai Khawvel boruak lira anin do to na hian India boruak le van sang veng tu IAF te poimo na hi sang tial inarinom ri aya thlok chak jok mach khat aya chaka thlok thei hi supersonic antia relate nga aya chaka thlok thei hi hypersonic anti thung Indian hypersonic missile thar tur hi a technical minga hypersonic light vehicle anti relate nga atanga ruk vela chakina thlok theyang he missile hi meter kwa vela sei ni in meter ni point panga vela hla yani country tangin Brahmos missile hi supersonic cruise missile ania match thumbor vela chakina thlok thei wani hi Brahmos aina thlok chak jok fe don ani chu kumsang ni somni pakwa somthum vela man theya pe fel turin kumin kum top lama hian flight test nei tum anita wani missile hian puak thei kg thuma tanga zanga vela phur thei don Su-30 MKI le AMCA ate paitir mai baka submarine atang puwa ka chua thei tura duan tumani missile an test an ka puwa dur ma hian test neu an nei ma sa fe thin ti senonila chungzinga pakhat chu flight test si ni in puak thei phur lovin an kap chua kanga achunga aspi le thil sang hriat theina sensor an da don ani borua ka lung vom tawakila kan vom na tha awangin athlok ngil ma sa zetanga chu tha chu azo nuwa chuan leihip na wangin leya atlang akal kong kan chui chuan akwala ni ti kan hre thei kan lungvomina akong zo hi ballistic patch anti kan lungvom anga thlok chi missile hi ballistic missile chu ani leihip na wangin leilama atla in target azuk reng thin heteng missile hian rocket engine amang tlang puya an ka chua tira nam thlok tu tha amamo tamsia rangjeta athlo chua theinan a rocket engine puitu tur booster apai tel bok thin ekni vi North Korea siam Hwasong 11D le Russia siam RS-2H sarmat te chu entirna hanni leihip na ring lova thlonang dewa engine ya thlok chi missile hi cruise missile anti ve thung a engine atan rocket engine nilo ramjet turbojet emo scramjet te anmang thin tlang phena te thlotir the ania melma tan loka pu har thin niam te athlok fo
a thlo lain thlo koi tir thei ni in target thak thei BrahMos US siam tomahawk le Russia siam caliber te chu entirna an ni wani HGV hian ballistic missile in aman rocket booster le scramjet engine amhang kop don ta ni lei atanga thlok chho turin a booster changna tha chu amangang chumi hnuwa wan sanga booster chu atla sang nalang chumi hnuwa boruang ne na inang lo wangin wani chu thlok toang ballistic missile hi booster atlak san hnuwa lei hip na ringin leilam apan thim dwani ero a booster atlak san dai hnuwa lei hip na ringot ring lovin boruang nek na inang lo mang tangkai na thlok don ani helai bori soifia chiam turaum wani hi angir kherlo poina thlok kwal theyang hei wang hian melma te air defense system tan man harsadon bi kani satellite nen thlunjom ni bokin an target hi thelbera po metal som aya hla chuna thello tura be se ani kem sang khata tanga kem sanga vela ka phak rin ania flight test an nei nuwa aka thui zong hi chiang le zualo me tui pui lei le boru ka tanga ka theile nuclear ral thuam po phur thei tura duan me kani hemishal component za somriat vel hi India ku chuak vek ni tura malak me kani defense analyze tam tak chuan wani hi ruam hanang taka siam chu ani chuan athlo kwal zek zek thei dona wangin Israel in nga na Iron Dome le US chuan vor tha te tan po man har satak tur nin an soi wani hian athlo dan bi ka chuan Chinese missile DF-17 te po ail phatura rinani hlotling taka an siam chuak thei tak takani chuan mason na ro pui tak ani nge yang le AMCL Su-57E fighter jet an siam hian engine man tur sa in airframe design ani tlang pui thin ma se AMC aero airframe an design masathung ADA hu tu pa Dr. Jitendra Jadhav chuan AMC airframe hi US siam GEF 414 engine mang thei tura lo design ni to ma se safran engine siam thar tur mang turin tlem te ba ka ti danglam angai lo thu le buaina aum lo tur thuwa soi safran le GTR te chu thok dunin AMC engine hi an siam don ani AMC buai pui hian sarkar company ba ka private company tam tak an thokho mek India chuan AMC mason dan chu a thian thazwal ram te ne na hril hriat zela tum ta bok khoiram tenge tiero puan ani lo India hi nakina AMC hi sal chu thei adua India thian tha te chuan AMC ni phung le mason dan te lo she ve se ruah man na te lo siam lok se an lei du don le don lo te lo ngai tu lok se ti wang ani ber ADL am chuan tu hnaya khan AMCL landing gear am han tur tayar thachi supply turin tender chuata bok AMCL landing gear tayar te hian ton somni panga andol theyanga ya hun rual rem lo dewa po boilo tur tayar tlo le thabik anga ya ni heti lai hian Indian Air Force ho tu pakhat chuan TEDBF program in Indian Navy te chu AMCL lam on jok turin alo fui ve mek aircraft carrier a tum thei AMCL siam ni se TEDBF program in sian suat lem jok baka achang kang jok don bok si atiani hetiang hian Indian Navy le IAF-10 MiG-29 an nei Navy ho man chu MiG-29 ni in IAF ho man chu MiG-29 UPG tiani ral thuam inang hetia armed force panhin an mang hi indo tak tak aum palin atangkai thin MMT history a kan manual to thoho na adi tha in Chetdan atiol sambi kani IAF ho tu pakhat hian Navy le IAF te chuan fighter jet dang tilovin AMC mang ta vek se atiani hetiang hian US ponan an tiani N-Tirnan F-35 fighter jet hi Air Force Navy le Marines ten an mang an Air Force man chu F-35A ni in Marine Corps ten F-35B an manga F-35C hi US Navy ten an mang AMC baka Su-57 ni siam chuak turin Maharashtra state ta nasik chu a chiang ta viau mai ro kholna khirtak omte ani lo chuan India le Russia hian Su-57E hi India ram nge ya an siam arinom ta hle in thada man lo India IAF chuan European company MBDA siam meteor missile chu Su-30 MKI ya le fighter danga te pai tir dan angai tu mek MBDA lampo hian India in ama ku chuang nge radar ne na bua Russia lama data thon lo chuan an rem ti don ti report ani meteor hian kem za chuanga ka pha soyani source ten khat chuan kem zani somnga aya thui aka pha nin an report bok Indian Navy le BrahMos aerospace te pon in biak na kalpui mekin submarine atanga ka chua thei BrahMos duan an ril ruk mek
India hian project 75 India kalpui mekin diesel le electric current mangkop chi submarine paruk nei belatum mek henga hian BrahMos extended range ka chua theina tur vertical launch system bun tumani mek Bay of Bengal BrahMos kap thui chi KM chariat bor kap pha hi kumina antes to ani kha Indian Navy te hian BrahMos ER hi zani nei an tum meka India sarkar point phalna apeto DRDO chuan laser mangral thuam kem som nivel kap pha drone ka siana turbik a boi pui tan mek he high power laser hian power kilowatt zathum vel ape chuak theyang project 77 noya India hian nuclear thachak namang submarine som pani vel kumsang ni som nga ni mana tum mek bok he submarine hian missile sang som li tanga som nga vel apai tura be se ni in BrahMos ER po khi soirik mekani he submarine pakhathi ton sang sare tanga sing khat vela ritani mel athom zoi taka wangle a technology sang kang em awangin melma ti tan loman harsal he tura ngai ani hlatak atanga melma kap thei tura ti ni in kumsang ni som thum le paruk vela ama saber pe man tumani heng submarine component za sum kwa vel hi chu India ku chuak man tumani China chuan wani ang chi missile DF ZF chu kumsang ni som pakwa vela anei le dai to missile hi Indo Pacific vela ada ferafur mai Pakistan chuan DF ZF hi nei ve chak le China ne na technology transfer kal tlang siam dun emo le emo tumin China dormek ni in defense security Asia chuan atarlang heba ka hian Pakistan chuan Chinese 5th generation steel fighter J-35A te inen thakna thlona KJ 500 tele air defense system HQ9 aya changkang jok HQ19 te nei tumin ma alamek bok thamasa khan Pakistan president Asif Ali Zardari chuan afa te pani nen China an tlo Chinese fighter jet CM2 company lian jet mai Avik factory te an tlo J10 fighter jet po hi Aviation Industry Corporation of India noya CSC te siamani Avik le Pakistan hi thokdunin JF-17 Thunder an siam dun bok Zardari hi ram tang shwai tu zinga Avik factory fangkwal masaberani tunhaya US Department of War chuan AIM-120 advanced medium range air to air missile lei thei tur ram thlan bik som thum le panga tar langa maklo takin Pakistan a telve missile siam chuan ha hi takson Arizona state a mun pui nei Raytheon chuan an thokang he project hoya hian missile chini AIM-120C8 le AIM-120D3 siam aniang Pakistan hian C8 variant hi aleidon ni in tarlenani economy ti tlak nei lollo le IMF ne na sumpu tlut chung hian engtin tak aman peang mo an boss Donald Trump hian special discount thami apedon tepo anima anale